Pacingati maka di atas kia. Ya mega tola sana. Maginah kana nabitta la yakhillu lil muslimin an yahjur ahahu fawqa salasa layalin. Dena tama golongan salla kong katau dena sewa ada pada nasalla na libang italung asoy. Jadi yana tu ampai pacing gimana ngijolo bakorok natai angke ko boleh pura ya sari sate. Capu sate na dena rewa panena. Angkasan natai deni parewa banyak dan itu tidak disadari. Mapatika kaya. Nanyamanan na tu petangi ati na dena me makanja sampajan. Iya. May kagunana tapi ya benar rupo dangi aja na talamanang. Tapi jumami ni pakai jumami. Selain hari Jumat tidak dipakai. Jadi ya mi koto dio sunna Jumat pura ki dio sunna Jumat pura ni majenne suku ipake ni tapi tania timu ipake mak beru ingat maka dia tahu pandrita pa hakiki iya mitu dia nang kena beli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan dan kita hormati bersama Dena Tomalabita Bapak Camat Kera beserta seluruh unsur muspika yang sempat hadir. Yang kita muliakan, kita hormati Bapak Lurah Balere beserta seluruh pejabat kelurahan yang sempat hadir. Alina Gurota Ustaz Hasanuddin Aja, nanti beliau yang baca doa. Para alim, para ulama, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh hadirin wal hadirat, terkhusus jajaran pengurus Masjid An-Nawawi dan seluruh yang mewakafkan hartanya untuk pembangunan masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan menjadi asbab untuk mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinina tamat-tamat napong Allah Subhanahu wa taala yang kehadir. Laupat teruban ni pembahasaku. Sebenarnya begini. Ia peristiwana merajae nabita riolode na panipalalang ngokopong Allah Ta'ala sebelum beliau diperjalankan itu Nabi dibelah dadanya laipue arona nabita iala jantunna dimasukkan laipatamai okosidi onrong dalam satu wadah ya kudi makadaki katong kemudian air samsam diambilkan untuk diangka makada ipacingi tapi ya kok kita saupu ya gurui tidak karena hatinya Nabi itu tidak kotor jadi ya kok makadaki ipacingi dena tepat bahkan ya kok tareka makadami tanya jantunna tanya atinna nabit melo ipacingi tapi oe samsam melo itari baraka sehingga yalengi kesempatan gesai jantunna nabita. Jadi si balikanna jadi dena baraka oe samsam dena mancaji pak bura air samsam dena pak sori oe samsam kuyinungi seandainya dia tidak pernah menyentuh kalbunya Rasulullah.
Iya. Jadi ya roe samsam iya ampai mancaji pak bura nasabak purai siges saatinna nabitta. Iya koninu ngita we samsam itu bisa kenyang. Dena pada we biasa itu. Dena koninu ngita we maso magai nasabak purai siges sa sibawa jantun na nabitta. Pada mui hajar aswad pak bu. Iya tu hajar aswad batu pole suruga. Iya pamulanna mapute dena mabolong. Tapi nasabak dena paja siges satawa iya rongke bawi baruba mancaji mabolong. Makanya disebut hajar aswad batu hitam. Iya ro batu pole suruga. Bikene denang kana bawi nabitta hajar aswad wattuna matawapa na degaga jamaah haji de toga jamaah umrah bawi hajar aswad sampai hari ini. Jadi ya hajar aswad mulia bukan karena dia batu dari surga, tapi karena purai na bau ale malabina nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi upasangi nigi bau hajar aswad. Iya tu sanrawe-rawe pada nareko na bau liman na po Allah taala. Nasabak sitongan na tu hajar aswad pasel liman na po Allah taala okolino. Itu ya itu nak kena tahu pandita sebenarnya orang yang mencium hajar aswad itu adalah mencium tangan Allah secara lahirianya makiro akad tanah sitonganna, tapi itu bukan tangan Allah, tapi itu adalah ibaratnya makiro. Jadi ya ampai ya tom itu ampai melo kilo suruga nasaba angkai nabi taku suruga. Iya kini kinaraka nabi tanadega atau melo suruga. Pokok mato kinaraka melo. Nasaba nabi taminonroi nasabari atau melo lokor. Iya naro ampai hajar aswad mulia, kemudian air samsam bisa menjadi mulia, bahkan masigi pak. Dena sambarat tanah nonroi temak bangun masigi. Nasaba narampil nasi de risalah makada. Dena mungkin tetto si di masigi risi di onron nareko dena pura tetti wedio na nabita kutu. Apa iya tu nabita diolode na panaliso lori pamasena pong Allah taala mapasang maka daya ko pole mate-mate ku baja sanga dia yang kau gunakan untuk memandikan aku kata Nabi adalah airnya sumur Gars. Jadi angka bujung ngoko Madinah asanna ya rubujunge sumur Gars. Iya na rowena pura na dongi langsung nabitta. Nasabari na pasangan maka iya komate ka wena iya bujungnya mu pake dioka tanya air samsam. Jadi air sumur Gars. Makanya kong ka jamaah maloli sulo umrah ya kota ko ki Madinah tasempat ka ngiwettu lo masyar oko sumur Gars. Talay wena tabawe rewa. Namo si botolo aku ama ko mitala. Kaya betul ni pake. Yanang kanana cianan re pangaja naganggu jing. Ya mana ro tapinungang. Aja nata dongi. Tapinunga bawan ni. Bahkan ang kataupan rita makada ya kowe sumur Gars ni no tawenang kajingo ko takalena na de nasu jin itu akan hangus. Iya. Iya kong keluarga takli sulori pamasena po Allah taala ni barakana tala yaro air sumur Gas tapasigaru wediona na ipake diowang. Wah, utamanya ko ipake untuk diopat tutuk katu biasa diopat tutuk kutumak diotomat itu maka daki dia diusulapa apa jadi ibolo ketuwe pacapurang ya ala ni seroka ngibolo puluki aje na lokuluna tapi igiling isambeko. Jadi bolo puluk ko aja dibaca gufrana kaya Allahu wa ilaikal masir. Napai patitilo abio supaya mondreasi atauna. Ni sero kasiwe napai baca gufrana kaya Rahman wa ilaikal masir. Napai patitilo atau napai lesiwe ni baca gufrana kaya Rahim wa ilaikal masir. Napai ibolo relakana ni baca gufrana kaya Rabbana wa ilaikal masir. Ya nariasa diosul apa-apa. Diopat tutuk tapalak mana mau di lah dia ni apa lah
maponco makui care ma pala kaya ro gupranaka pada mui wa ilaikal masir pada matoi gupranaka mana mocap pamulanna wa ilaikal masir mana mocap pana ya benar roti ngerak gufranaka ya Allahu gufranaka ya Rahman gufranaka ya Rahim gufranaka ya Rabbana. Jadi ya benar roti ngerak Allahur Rahmanur Rahim Rabbana itu ya benar roti tambah monrina gufranaka ya Allahu wa ilaikal masir kan begitu. Ia nariasa dia sulapa apa ia matoto nasa te dia hakiki ia matoko makade dia patutu tapi tahu mate ya ternyata tahu tuh ia ko tahu tuh mandi 9 asanna dia asera ia ko tahu tuh tahu mate dia sulapa apa ia ko tahu tuh dia asera ya miko jumai na to pura nama jenne dia sunna jumat to mak jenne suku to mala nawe napai baca ya Allahu ya Allahu ya Allahu napai waru pakai ingat tanya timwe napa itahan napa sa ini bolo ulwe napai yalasi wa ini baca ya Rahman ya Rahman ya Rahman napai waru pakai hidung kemudian disirah sebelah kanan napai bolo dia ya Rahim sebelah kiri diulang 3 kali makanya ya sengi mandi 9 apa telu ukun telu kanan telu kiri napa ya lepat tutup la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah la haula wala quwata illa billah katelu napa waru pakai ingat napa bolo kuata kalewe sambil membaca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah la haula wala quwata illa billah aga gunana dena kan nai guna-guna tahu ko ya tu napake yang kedua degaga wija-wijan na barani bali-bali ya kong kabija-bija madari bali-bali tomaton na suruh tomaton na dio mako tu pak dia barani bali itu yang disebut para wali mandi karamah ya kong ka guru sekolah nang kanana cia mangkalinga pangaja ko sekolah ni suruh mamal kang ini mandi 9 dia barani to nana polio lo na guru ko ya tu napake itu jadi dia tu na sembarang itu ya sange mandi 9 apa itu mandinya para wali saya itu mulai dari semester 2 kuliah itu sudah mendapatkan ilmu itu tentang mandi 9 may kagunana tapi ya benar rupo dangi aja na talamanang tapi jumami ni pakai jumami selain hari Jumat tidak dipakai jadi ya mi koto dio sunna Jumat pura ki dio sunna Jumat pura ni majenne suku ipake ni tapi tania timu ipake mak beru ingat maka dia to pandrita pa hakiki iya mitu de nang kana belle iya to mitu de nulet tamay lasa ina ronasa to pandrita iya rompay na pake iya jadi tapi itu mandi kemudian iya ro nabita pasato pa sitongan na maka da iya ko to melo mas sampajang apa tu may pacingi an-nadafa at-tuhuru at-taskiyah az-zakah apa ya kumakadai an-nadafa paci carepa ya natu najisi ya kumakadai at-tuhuru berarti hakiki ya kumakadai at-taskiyah berarti ati ya kumakadai az-zakah berarti waramparang hati-hati kotome masampajang ya natu nami gatau masampajang maka sumpah papina dina ciaje husuk sia si sambung may galasan na tu mami pura pi mak jene nami metu aku pura pi kata derek nang kemana mu bao kiro tar gonci motor ko na kai pelek no ko mako tu kin rimon ro masalah sitongan na nomor sidi upasame mangi iya kodena khusyuk tawe ko mak jenne i aja tatajangi aleta khusyuk dalam salat itu kuncinya iya nadena makanja peringerata ko mak jenne ki denulle makanja peringerata dalam sempajang namo pekko bateta pakali to rilese tapi ia nama kanja mau peringarat dari waktu mak jene tak napangarui sempajang karena wudu itu adalah pakaiannya sholat ya nak jene nama nak maceco pangana ketulisan saya nasa dia pernah perpulungan deh kagak pajaiwi iya kemudian maka kaona kayak apa pacing itu irona jenne
at-tuhuru. Iya ko pakaiannya tapakan jaki. Maka dana bita tu ia nang katau mali pakaian waju gi sulara gi lipa gi salisapa gi nigi tau mali pakaian 10 dirham naliangi na asera dirham uang hal dihalala. Tapi si di dirham diharam na pakai ya tu nak wajujue pure naliang ngaro nali na pakai mas sampajang maka dia nabita deni terima sampajang. Denah kada nabita dena sah maka dia deni terima. Jadi ya rupa kengi kaya nayasa pole haram dun rupa ang kayasa haram ligay riha ang kayasa haram lizatiha ya ko ligay riha prosesna ya ko lisatiha bandanya ya ko waju dia na mungki harap bandana to kecuali bangsa na balulak bawi ya tu ampai hati-hati ki tu dompe pak ko to masampajan atau mak dompe kaka tu dompe oli pe ko ni koli bawi pangare mako to lebih makanja me tu pangare masempoe daripada tu pangare oli aja kam mana oli bawi maga ni iparikanton ni dompe oli bawi na nakibua te balulak bawi na nakibua dompe peko ni maga ni kira-kira perlu ki hati-hati itu. Jadi mesti matika ki iya ko masapatu ka deto ka tahu masapatu masampajang iya miro angkato ci di masalah parfum nasabaya ro parfumnya kebanyakan pakai alkohol nah iya alkoholnya dua rubah tuh angka alkohol buah angka alkohol dari babi lemak babi nah iya ro alkohol buah masoli nasabah 5 kilo buah alkoholnya bisa hanya 1 liter yang itu sampai masoli tapi meta mak bau masaru bau nah kalau campur isi parfumnya tapi ya alkohol bawi mega ya nasi liter lemak dengan daging babi itu bisa sampai 3 liter alkoholnya nanya tu ampai masempo maga ni ko ni parfumnya na alkohol bawi na layas semperokan apa tolo mas sampaja Muhammad Rasulullah maga ni kira-kira iya ampai mat perlu ki matika labiran ni tu kapa parfum ngara masempo di ketua aga jasana ya tu parfumnya maka ega ko tu nabalu tema balik-balik itu di makun raya perlu ki matika malaikat subuh pakai ka merek na malaikat subuh strawberry pakai ka ini mani bawang iya tapi itu makun raya sitongan na dinawat di mawangi bauna ko masui dinawat ding jadi minyak wanginya wanita itu tidak berbau dena bau na mau tahu untuk alenami ya korone we dena marigaga mawangi ang kahat de sa rampe makadana na makun raya na mawangi na kumasui nang kana arone mi mawibaw na paday dosa na ko bersinay si baway arone be hade sa rob ini mani bapahang irobo iya mi kokui bolata si bawa kilakay tay di mani bawang namo meki dio iparpungi jadi to iya mi ko masuki natoro agamay makanya minyak wanginya wanita itu nampak tapi tidak berbau gincu pita tapi dia nak bau cilak pita tapi dia nak bau perhiasannya juga wanita itu tersembunyi kalung angka ketau mak rantai saliwar rantena saliwang jilbab na panala rantai saliwang kailalang ito iya toman ya tau malasa toman ya tu makukuha namun di saliwang mana rantai na tau malasa niya wasangnya tu dito kakak iya foto ilalatoy ito anting-anting ilalatoy ide metodo na pita makalicubo manang karena perhiasan untuk dirinya namoje ti di arone be koto me macuri na bitta macicing tak gili tu cicina na bitta makoy
monrilalangi paramatanna supaya deni tay tawe maka dia tomato tariolo alemu mu pacicing aja na tawe. Iya. Kung paramata cici lay gilin ni pangulolalan ni aja na ngolo saliwag iya na to nakadai ko na mitay deni tay tawe. Iya, ko sunnahnya itu menghadap ke dalam paramata. Iupo makukole jiji mana mengurus saliwang Allah. Iya. Tapi dia itu kagak. Tapi itulah kalau kesunahannya. Angkat wanita maka yang penting bukan untuk dibangga-banggakan. Nah, iya. Tapi ya otomatika pengelolaan nih. Itu tapi ulama kita kan berbeda pendapat. Ini meninonroi. Kemudian pacingati maka di atas kia. Oh ya mega tola sana. Maginah kana nabitta la yakhillu lil muslimin an yahjur ahahu fawqa salasalayalin. Dena tama golongan salla kong katau dena sewa ada pada nasalla na libang italung asoy. Aja jolo tamate bu jolo. Makuye. Saya sekarang Pak bukan menyalahkan, bukan juga melarang, tapi saya ingin mengajak kepada orang yang berbolak-balik pergi umrah, kurangi umrah, ndak usah berbolak-balik. Ya kuat di maka ada cica si tahu, cica nana si tahu, mamada ini ya tuh. Aja nama kedua kata lu menre umrah si tahu. Kemudian ia ridi melo elo mangumrah aja tajok kana rekong katau tewa si salah lauki jolo mewe siak dampangan apa joka apa ia koloki nata si salah nata joka na sakarangi nabitta de gagah lau di macan itu lima kada labbaik Allahumma labbaik na kada puang Allah taala la labbaik kalak de gagah muli kolok maga ni kira-kira. Jadi yana tu ampai paci gimana ngijolo bakorok nata angke ko boleh pura ya sari sate capu sate na dena rewa panena angkasan nata deni parewa banyak dan itu tidak disadari. Mapatika kaya nanyamanan na tu petangi ati na dena me makanja sampajan. Ia mana na tu petangnya tina dena me makanja sikiri. Ia mana na tu petangnya tina dena melo makanja apa penadinge. Apalagi bolata ia na tu na kampara nabita lata ja'al buyutakum maqabira aja bu pancajiki buruk longi bolamu monroi mi bawa monro matinro kotu. Nawiru buyutakum bikiratil Quran was salat, peterangi bolamu dengan bacaan Al-Quran dengan salat. Makanya Bapak Ibu sekalian, sininna sampaja perlu bawel masigi tapi sininna sampaja sunnah agang kuliah nginak ko bolata tajama. Nasabaiya ro boleh melo ini seri baraka. Ia masigi kama baraka ni. Nasabaon na waidio na nabitaw kitatihe. Apa itu nabi tawatun na idio lari menre mana mi waidio na dena no tanah iya na ibolor nabi tamacan ni rowe lari menre lari langi na bosi pamulamma ni riwatu purana mate na purani lemma nabi ta na curi rowe bosi tati na makai kenro tati waidio na nabi ta pasti bagu masigi ko toto musalla. Yan na to nakada tao man papandite tu basi tu masigi tu makoto kan ni masigi ko masigi tu macam tapi makale guru takal siden reng almarhum muasa gije komega masigi makanja tepat na teh malam mamnya tu demia tu nule malalang lo mak bereja mampai bangun masigi macawe guru takal siden ro. Jadi penting sampaikan ya maka ada perlu kimatika. Iya robolata. Iya na tu ampai. Iya koto tama boleh. Usahakan ini lisari baraka. Aga palisa baraka na boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wabarakatuh Baraka tu rahmat dan barakah. Napai baca agak sambung lagi. Engkau tu ayat na pong Allah Ta'ala.
Kupure baca assalamualaikum agak sambungan nah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ayat tu fa isa dahaltum buyutakum fasallimu alaihi. Tungka angkamu tamari bolamu berselengi alimu. Yana tu ampai ko tama boleh tu mak bereselang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh napai sambung assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin ibereselangi malaikat pamasewi engkau kilala boleh supaya matenangi mondroi bolata napai baca kuluallahu kahat desa maka nabi ta baca kuluallahu supaya dena kasia sitek kutumondro ku boleh. Komeki malomo dalle ta de na marek jipole dalle baca kulu Allah angka maka dak kacicang ka maka dak katellu tapi aja mau tatat tongok ko pintu kulu Allah Allah sok lagi maka dai matu bali bola ta boi lampi padon na bali bola de minta mar de tamamuki ta baca sambil masuk ke kamar masuk ke mana iya magi wakada liseri baraka bola ta nasaba iya boleh makoko mamulai masalah apa kamara ipa si boleh si bawa WC na iya WC onron nasi sa setan kamakiro agi baca ko tama WC Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal habais iya jingarone si baji makunrai yonroi min law alin rungang na iya ko tak buka pintun na WC na si tembus kamera berarti namu iya tu kamera tadi hukumi juga WC dalam kaitan maga dikira-kira iya na tu ampai mega rupa nalasa ica matin romatan na ko kamera siap pangewangewangan na si bakal keluarga na cede-cede ang kasi susah na si onrongi setan na apa idi matop patamay kamera onro setannya Igere. Magani kira-kira. Tapi dito gago ko di. Maega. Naon na gere? De je tu gaga la salette na recola selette de gaga. Iya mina lette la sai na sanabita ko jipa lette. De na mungkin lette la sai ko alena lette. Jinnya mi palete, makanya penyakit menular itu karena jin yang memindahkan. Iya na tu alasan na tau matot tariolo, na natengi pintun na pala etama boleh, pintun na boleh, siba pintun na kamara denawat disilempu sisang. Magai apa iya rojinge kong kapole batai terutama boleh terutama kamara iya na tu na teru bawa lasa. Makomiro yang penaten yang kada pasisen lai iya ko kui pintu lalang etama bolamu ya ko mutaro pintu na boleh napa palet tece de pintu kamar aja nasi lempu supaya aja nasi teru kong kalasa pole ayan na to nakada pala satu te ko silal sitam buat tu mana ngilaw mondri kamakiro itu angka aga kanja na bu ya kong katau madem pak de na kanai apa sile seram moi itu makiro jadi ulama kita dari dulu itu sudah mengajarkan itu makoko adena makanya upasangi ya kong ka WC o kuilala kamarata ta masuki tatutu takibuarangi palaca pole saliwang ya kotama kita tutup masuk kita tutup jangan dibiarkan terbuka iya rupa sangangi untuk mengantisipasi itu kemudian aja bota bongkar rai rewak kamasik ya mak dutuk bola iya tapi aku makan jamu idota kali nama digaga makanya itu dua ayat terakhir Quran suratul Baqarah tabaca hero tabaca iya mi ko makala mega apa itu jinge mak dupa dena yang mana nate mulai betu ya tu ayat aku baca angka tahu makala ya na baca dena ganggu jing ya ku ya na baca dena ganggu mak dupa tapi usap pasapa yo ko kita waktu tanati ko tau pandrite ang kecik di amalan Pak Bu malomoy pigaw de to nga to naganggoy gibela
Tanya baca. Deka bacaan. Iya kotomelo matinro. Nakumadar mitau ki naganggu jing. Lai patama bawang iya pak jalo ko kadanga. Niya garisikam. Na payoki okui posi yoki. Asanna alena pangulutta Khalifah Umar. Tayoki Umar bin Al-Khattab. Dia naganggu jing itu latu ele. Tu baraka. Tapi aja tuh ki bahasa Indonesia yoki ara. Aja tuh ki Umar aja. Dia nakon. Yoki ara. Jadi Umar bin Al-Khattab dia to ngatuh. Dia naganggu ki. Nasaba iya kotane ya ro asam paja sunah witri ki. Apa iya ko mawitri mo kita lo matinro pasti dia naganggu ki jing. Iya to tu jaminan lah. Iya nang katau mawitri na lo matinro de to tu nakatulu-tulu maja. Pasti itu. Nasaba purana jancenga metipu ang Allah Taala. Lo kumana nabi ta makar podang umamu Muhammad ya naja mau ya witri pasti ya jaga ini. Makanya satu-satunya sholat itu disebut kekasih Allah itu cuma sholat witir. Makanya jalalo tasalai witiri pak. Ya kau sampai jasuna liangnya dia tajame witiri mau aja tasalai. Iya. Awitiri memang ni tapura nama sampai jasuna is sapatan rakang. Awitiri ni. Iya. Witiri ke. Langsung ini tajam witiri makanya. Me abu kamu to matahaju ustaz dia nama rigaga. Iya kau mau toki masa pejataju atahaju kita tapi aja tado boleh witrita sebab makanya nabi ta la witrani illa billail dena wadinga kadua tema witri siwani maka wasa patutu witri coco ni maka memang nabi ta akhirkan witirmu tapi tanya sininna sampajangnya pacapurang agai pale sampaja perluemi. Makanya kau pura ki mas sampajam mengaribi aja tak witri apa angka mau paisah. Makanya maka dai akhirkan betuangan na pura pu mas sampajangis sama witri. Yo pui diipahami maka da akhirkan sinin na sampajangin na tutuk mana nih? Denah koha. Makanya Abu Hurairah ya na pura mas sampaja sunah Isya langsung mawitri talun rakang. Maka dia Nabi ta napodangi aja lalo na dia mau witir Abu Hurairah namo manisi rakang walau rakaatan kata Nabi. Jadi kata witir isi rakang, desa ki witir isi rakang. Desa. Ya ku witir itu kesen rakang desa na kurang lagi. Telu. Telun rakang di langsung telu atau 21. 2 rakang jolo napa matahaya napa purang beresalah maka lesi male sidi. Oh iya. Aga niatnya roduan rakange. Aga niatnya roduan rakange bu. Usalli sunnatal witir. Rakaat ini. Mapa diulu tu malaikat. Tisamoga betul kan lah. Usalli sunnatal witir. Wakatai mas sampai sunnah ganjil. Rakaat ini 2 rakang. Maka dia malaikat dia nak ganjil ko duai. Nama kere. Maka dasiki salasa napura ni mabere salam. Peko ni malasa ulu. Makanya usolli sunnatal minal witri rakaataini lillahi ta'ala wakatai masam paja sunnah bagian na witri 2 rakang iya paromatu si rakangnya napaki maka da usolli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Tapahan nih mapat diulu nih. Yo pukul langsung itu lukas salah sarakatin langsung tuh iya miko 21 minal witri angka tuh pakai softful witir ini mana kayak kita pakai atau tapahan ya jalalo takkan usolli sunnatal witir rakaat ini maka itu malaikat imagine kamu asak ganjil na 2 tuh
Salah-salahnya iya tepakan jaki. Makanya itu kau makan deh imangnya mapakat deh itu don rakange witri aja takada usolli sunnatul witir akadaki usolli sunnatus saful witir rakaat ini. Aya paromatu ane baru makadaki usolli sunnatul witir rakaatan lillahi taala. Iya kode tisang ima basara akan bani wakatai masam paja sunnah bagian na witiri edon raka karena puang Allah taala. Ya roci dia matu wakatai masam paja sunnah witiri si raka karena puang Allah taala. Ya kode mau patisang ipa poncoki edon raka jolo puang Allahu akbar. Ya kode makalah ada di kunru kode mau patisang ya. Kemudian ini kan itu kuncinya tadi kalau kita mau terhindarkan dari gangguan-gangguan. Rewa kape mau. Melo ni si jam 10 menit 5 menit. Jolo-jolo. Deto je umet pajaiwi. Makie. Jadi yaro nabita ipu arona pura yaro kenro ibawa. Balo kenro dari Masjidil Haram dibawa ke Madinah. Jadi itu nabita pole Makkah ke Masjidil Haram ibawa lo ke Madinah. Napa isuro mas sampaja don rakango ke Madinah. Pure mak beresalan nabita giling itane Jibril. He Jibril onrong agai. Magi nang kakoka mas sampaja. Agana sa malaikat Jibril Muhammad matu okoko lete. Ia kampu monroi matu lete. Ya kedi maka da koko matu malaikat da purang. Pura yaro kadai malaikat Jibril to mataru na Muhammad. Mataru inabita kinro ibawa. La ibawa lau bukit Tursina. Ibawa lau bukit Tursina Gunung Sinai. Isuroi nabita mas sampajang inabita duan raka pure mak beresalang giling itanai malaikat Jibril kadai Jibril onrong aga ye magi was sampajang okwe aga nasa malaikat Jibril okko ni Nabi Musa sipak bicara langsung si bapong Allah Ta'ala. Setelah itu maka dia malaikat Jibril itu mataru si Muhammad ibawai ipaliwangi Masjidil Aqsa dena Masjidil Aqsa ipaliwangi sebelah salatan Masjidil Aqsa naliwangi Masjidil Aqsa Palestina itu angka onrong okro yasab baital lahmi ukiro ibawa nabita ni suruh mas sampajang selesai mas sampajang nabita don rakang pure mak beresalam makutane onrong age Jibril maka dia malaikat Jibril di sini Nabi Isa bin Maryam dilahirkan onronna Nabi Isa janji pura maniaro napai parewa loko Masjidil Aqsa okui Masjidil Aqsa mancaji imangi nabita 20 panabi dan rasul mancaji makmum okui monrina nabita pimping itu isyarat bahwa nabita adalah nabi imamnya para nabi dan rasul. Tapi sininna makmunna tau mate maga kira-kira kong kaiman na tau mate mana makmunna de nonro iya Nabi Isa bawa de jadi yaro nabita makanya tuh Pak Isra dan Mi'raj kak dua je ya kok maka de Isra perjalanan malam yang diisrakan itu termasuk Nabi Musa ternyata Nabi tabawang yang Isra ya to si Mi'raj termasuk Nabi Isa jadi itu Nabi Isa langsung yak kalau ke langit kedua lai pendre ko lagi demi nak terus lo ko langit ketujuh jadi Mi'raj matu itu Nabi Isa ko milagi kedua itaro nah selesai mas sampajan nabita pakutana mubba aga je pelo nala nabita waktu nama meraja nama sampajan me menaje tak najokai ya mas sampajan nyoko Bukit Tursina mas sampajan nyoko Masjidil Aqsa nalina lalo rumah cajimangi jadi angka memen na sampajan napa mameraja nabita. Jadi aja tak salah paham maka boleh menimam meraja nabi tanpa kesempaja denak ko nama kadahru wa huwa qaimun yusalli fil mihrab
Nabi Zakaria mas sampajang o kilalan na mihrabna, Nabi Isa watun na itanay, aga kata mo hadir, maka dia nautus suka po ang Allah Ta'ala untuk memerintahkan zakat dan sholat. Ang kami mana sampajang, Nabi Musa mas sampajang, o watun na pusok ko negeri Madian. Jadi ya sampajangnya ternyata kasih baru. Ang kami mana napalaw mamiraja nabita. Jadi aga pe law nala nabita. Makuye. Wasa makkadai ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ir kuncina. Agar narampe ya linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi ya nabita melo ipitang arajak kuasan na po ang Allah Ta'ala. Coba nabita oki Masjidil Aqsa iya natunang kabatu melo macho to na cekengi nabita. Pas na cekengi nabita waktu na mi'raj, tanya Isra na mi'raj na menre inabita macho to batu la yampar isuro lepang aja mo cuy ko iya letu iya sowe ya robatu de na terlet na toyo kota naik tal menre toy tak gatung sampai hari ini. Menre inabita ko langit pertama mak beresalam yang terak ko malaikat Jibril roman terai mak beresalam ibu kar pintu langit ni gamonrongi Nabi Adam. Jadi ya tu pangonron na langi pamulangi Nabi Adam. Magi na Nabi Adam dupayu nabita nama kamu kan Nabi lengi yero Nabi Adam pak tau pole suruh gaya dempar lokolino. Jadi ia lengi kesempatan si runtuk nabita ni burai nyawana. Pasengi ia kong kabupati nan caji cama lalu ki mitai. Iya. Arek ga cama nan caji staf loki siarai. Tetap sambung silaturahmi nasabak tahu masara tu atin. Maka tu iya, kepala dinas mancaji guru biasa, loko silaturahmi, gembirakan dia. Ia naruh Nabi Adam nasabak pole suruh ga onrak kami nama tandrenya dempar lokolino, ketemulah dengan Rasulullah untuk menggembirakan hatinya. Yo pokok camak mancaji bupati aja mulo talo mitai. Iya, namin rek mo atuh. Tau pura sogi na bangkaro aja lalu taputus silaturahmi liwat tu sarana papinadina iyo pokok tau pura bangkaro nama decing aja mo talo mitai. Maka itu agama memerintahkan ketika orang jatuh maka dekati dia. Ya na tu nak kada tau pandrite iya ko tau maki buat atas salamu nasihati aja nama kasara batemu nasihati nasabak dua itu lasa maki buarang. Ina tu ampai to pandrite kong kapaboto lo makutana na capu-capu mi kadade ya to kong katoni pamase na tu pola ngalatala insyaallah menggembirakan hatinya kalau mega je dosaku de toba ko pamase na po ngalatala matandre kata iyo po makade mega je dosa hai balender ko mato to saja meman ni cik di lagi mu pigau lagi jamu ko apalagi na makate ka udah nah iya maka itu aja gembirakan dia. Iya. Kemudian menre inabita ke langit kedua nasalai Nabi Adam menre ke langit kedua ini ke pengonron na langit kedua Nabi Isa si bawa Nabi Yahya iya teh dua pak makaliliang apa iya Nabi Isa jadi di gambok na iya to si Nabi Yahya pa aja ni macare pabaine na Nabi Zakaria nalahir kamu pi Nabi Yahya. Jadi angka anak jadi tahu pula terima kunrai dia nama cara apa? Ya dua makaliliang ya teh dua itu agak kaliliang Nabi Isa angka indok dari gambok na. Angka kalau kolino de gaga lain na jaji angka alati.
Ia tu alatia dia tu gagal lainnya tapi jaji anak. Makhluk itu ada. Nabi Isa itu lahir tanpa bapak. Ia tu si Nabi Yahya paja ni macare paindo na kan anak Nabi Zakaria. Kang itu Nabi Zakaria na sabak manangi nalai Maryam anurena anak-anak makundre anak darah aserata ngumuru nanalai na tilaw bolana na kibur lagi kamera bili ya ro kamera de gajan delana pintu to kami bawa jadi nasu Nabi Zakaria na goncing na le na makatani goncing na munri Maryam ilala de betoni pala ba masuk ia mini buka ya ro pintu kona patamangyan re makoro batena Nabi Zakaria piara anak darah alena makatani goncing yo pui di piara anak darah ya ling goncing motor tepat jokan itu iya jadi tapi aneh angka makaleleng tegere kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab tungkat na tamana Nabi Zakaria kurilala ngon ramah sampajanna Maryam mihrab naro wajada indah rizqan tuliang kaandran rena runtuk na anehnya makanan musim panas di musim dingin pada di makan ternyawat tuh durian nang ka durian makanya kak kutu ya anna laki haza makutanya Nabi Zakaria ku Maryam anna laki haza pulikin rui agar jawaban na Maryam huwa min indillah ia tu gagalan 10 kupong Allah Ta'ala ia nana pake gurut tak Abdur Rahman ambodalle ia nang kasantrin na melo rewa o kumiyawanang kangulon na nakapesa dui itu nangka nasabaan kami matoon rosipat dua-dua pong Allah Ta'ala nakibwa itu yang disebut dengan mihrab iya di jara yakibwa iya ku masagina-gina mu bola tanya musalla baik ku musalla yon rima bere jama iya ku mihrab o kuilala kamara layalesaka namo kemni napa yale sujadang makan jala da tu kain kapan pun riawa napa ila piki sujada ya sena iya romatu ko pole mate-mate ta baja sanga dia tale ya ro kain kafan ta sure ta pasanga me menokona ta makadaya ko mate ka angka tu ko mihrab ko pawalung iya romoala mo bukurang iya ko iya tu bukurang ite ko mate de na buru watak kalena denan rai tanat itu barakat. Jadi iana tu ampai tau pandrite na taro ko tu iana tu de na kedo laitan rak memat tu ya tu iya to na tu dasarna ia tu ampai sujadan nai mangi dua lapisan pertama biasa ambla lapisan kedua sajadah na sabab ia ro mihrab na Maryam 2 anak tangga itu kuncinya makanya iya kan makutana laki-laki haza maka dia min dinillah dina menalah kalana masa iko nak darah-darah ko tania ko nabi mana ka jale kuan relansu pule di Allah Taala maka kan lepak kuli-kuling ya kalau pule kendro iya na tapi to lima kada toje nanya je maka tani goncin na dia na tak buka ko tania na gawat dinolat patamai makanya ragu-ragu matoy agar makada ni Maryam waktu nama kada huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab iya ko po Allah Taala melom malingi dalle atanna dina melalui proses tak kajanna Nabi Zakaria we iya pe tasale uyakini po kumapun nai dalle tapi dew yakini na lenga na podangi Maryam suko ko tu salaya tu roge meka lo ko tu masam pajang pada maka dia onron ya makanja tanne ya nana makanja pak dongan ne onron nah suko ko tu hunalika da'a Zakaria rabbah maka masuklah Nabi Zakaria di situ di dalamnya berdoa wa huwa qaimun yusalli fil mihrab matangangi tatto masam pajang ukilalan na mihrabna nailaw do rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a aga jawabanna po Allah Ta'ala panadat sul malaikatu wa qaimun yusalli fil mihrab annallaha yubassyiruka bi Yahya langsung makanya tau pandrita itu biasa tembus pak doangan nasaba okui mihrab nama sempajang angka onro deni onroi ko dia tu masempajang deni onroi mak bicara lino deni onroi tudang onroi mi masikiri onroi tapakoro onroi mangaji onroi masempajang iyo poi di
onrot ta mas sampaja makai ga ko bandri na kadere kata ko larsa dia lukas ko selugar lalu ko mondri na lamari dega ga onrosi sifat dua ko ngala taala maka dega ga campur padahal WC we onronge jamba maka soli ibangun tak 20 juta yonroi buat carepa tapi dega ga onroi yonroi sifat dua ko ngala taala ko tomelo mangolo. Itulah pentingnya dikatakan mihrab Bapak Ibu sekalian. Itu kena capun. Itu kuncinya Bapak. Jadi makanya tuh kokui bola tenang ke kamar rata, ko masagena-gena moy, silom itu ki buru kalau boki buru ko ako silom itu di meto misuk jadang. Di meto ni unri mak bere jama magi gorut ki Haji Maimun Subair. Wattuna men rek Makkah nalaca ikamara pribadin. Nah sabak dia nawat dengan kata utama kor. Tapi ada kesaksian Kapolda itu. Agana Kapolres. Melo imali darambeng untuk kegiatan 17. Nah dia gaga di nah dia nagana. Maka dia gorut ki Haji Maimun tama kok kamara mita. Kokuya wana sujadana nalah itu kurang lebih 100 juta. Maka dah dipolekenro ya maka dah dalekmu ya tuh. Iya mato tu napa ake guru tak Jadur Rahman ambo dalle. Angka santri na melo rewa na diga na tampara maka da tama ko nak ko kamara emita ya wan sujadan. Angka ngulu bicu non ri patada ngutu na guru tak ko masikri ina iya na patame liman na nana yang kadui na runtuk. Dari mana itu? Huwa min indillah. Ayat rampai ternyata desa. Iya na toga je nana itu iya na poder nang kana runtuk rewa pernah si bana nasan kayak di tatawa ata perlu ke guru tenalegi lo to pamilau maka da si tak no mita jadi itu tau pandrita kenro nasilla kaliman nawat dengan kaduina kenro pole huwa min indillah nasaba inna allaha yarsuku may yasha bi ghairi hisab ya ko dalle de na melalui proses ko atan na po menonro itu kuncinya. Dia itu nama gampang Pak. Ulama itu aja tak ada nule tuyul na pakai setan tania. Ayat memator rampe. Ia upidi la yakini maka dia rupa ngala ta'ala matur idalle tapi dia tu yakin maka dana lengi ko yilawi. Gitu. Tuli makadami tadi magajerodok atau de. Maraja mata-mata. Ia putau pandrita de. Na yakini maka dalena mapunay dale kenro onrong tatak yang kakolena maling selesai itu kare ya na tu nakala to panrite akare somoko de tu titan gare pameng ebe pada lo mameng si gande motor pada mak dempak mengo ko mati lo situ danga ci di tu 5 beso ci di tu litaka janna ini liang ni dale pak jadi aja tamalada maka dale ku de pada lihat tu lihat dale. Makanya kong kagage jaman atau madecek-deceng iya na to na tapan nanungang namo aga na jama bali bola aja na tacho iya kapo to mak balu apa ngintay mak balu apa manam si di kampo mak balu apa dia na tarala di na pada mana letek dalik na tawi pada lepa mawale itay mapatato wale manam pura tama serak ni tama de aya Pakan jaki, ya kumak jai-jai ki nang kadale tama sempo-sempo dale tak aja tatuti ro jairangnya nasaba okumet itu mata air reski namanya. Maka dia tahu pandrita, iya kumak balu beppa mu madeceng, gang kamak balu oto, namo mak balu oto ko aja mu papisay mak balu beppa nasaba iya tu itu na dale mu ya kumututu iya tu bangkar ko matu capana. Iya na tu na mega tahu tak salah. Nasaba nasalaiwi jama-jama dale pak bukana. Pada may ko tumapajala dinamo nan re ko bae na panno bae tatutu itapat bawan niya pak panno ni capu matu ya tu apa tatutu wa itu na ya na padale leta dale na tahu pak angka tahu mak balu lada minen re maka apa ada balu tidara na ya itu kuncinya makanya itu sebenarnya harus kita pahami kaidahnya kemudian aja no palatui iyaro nabita menre ilayase nasalai Nabi Isa Nabi Yahya menre ilayase siruntu Nabi Yusuf dega ga nabi paling jago mator keuangan bendahara kecuali Nabi Yusuf iya sekna Nabi Yusuf
angka Nabi Idris. Yan na Nabi makalasi. Degaga Nabi kalasya ngi malaikat kecuali Nabi Idris. Apa nakalasya to nga? Apa na punangi malakul maut? Kaya malakul maut. Mapadi garo ko tomate nasa wuli wa padina. Nasa meka coba-coba rasaiwi. Maga padina ko tomate. Nasa ngilaw paramisi kung pongalatal ko na palabi pongalatal la wudu nyawam. Nanilawi yale tongang. Naudu nyawana. Narasaka padina. Na punangi malakul maut nasa liwa. Tonga padina. Makanya sejarah itu yang menceritakan sakitnya sakarat itu Nabi Idris. Kadapada nareko anu tutu lele ulina. Sama dengan ditusuk sekian pedang. Itu Nabi Idris itu. Ini tuh pedangnya Nabi tak makwapat dina. Senna mate nasang mepti kak garet lau naraka meka mite ro naraka maka tasa pacalang ko naraka ro. Lawi mite cinampa micele nasai padeka. Oh maka rajingo ko maka susah tika lo suruga. Meka mite suruga toh. Tami suruga we menyaman na sading napudangi malaikat nasa aja na wasuya ko na napudangi malaikat nasa ngoko na nya aja na wasu makanya mengukoy maka dia malaikat dia na wading nasa ide pudangi po ngeko na ya monroy maka dia malaikat dia na wadi tamatay ko dia na pule naraka nasa wasa pule ni si bawo na cele ko ro ko na iya makanya nabi yang di surga itu Nabi Idris. Aga keistimewaan na tulitarima pak dongan na perilawan na Nabi Idris makuye iya ro Nabi Idris degaga pada nabi bate na kumaringerang itambus itu betu mematolori puang sirnya itu terbuka makanya watunai pak boting kuambo na boting paru malam pertama sidape ni bayinena ro pure sidape bayinena na soro takkajan na aga nasang ay malakda mo piliwa nyaman na ko si maringerang lori po nga Allah Ta'ala niya ko sidape ka bayine ko nasalay bayinena yasa iwala zikrullahu akbar ina yasa inyaman na ko masikiri ka niya ko sidape ka bayine ko buti paro niya ang kaga kira-kira ko buti paro mo lepawiyar itu ya naro iya naro keistimewaan materu imenre ang kay Nabi Harun iya na Harun pendamping na Nabi Musa tahu jagola dak malobi pada kini maka ada juru bicara iya Nabi Harun dan juga ahli menulis. Kemudian menre isi tingkak langit ke-6 siruntuk Nabi Musa. Nabi Musa na tu macigau apa dia coba tak itu Nabi Musa ni tena seni gaji ya materu bawah. Kede ina rona kado ya nabi Muhammad. Iya na tu libere salangi. Materu menre siruntuk Nabi Ibrahim di langit ke-7. Jadi itu Nabi Ibrahim oke langit ke-7 monro. Dari langit ke-7 lepangi malaikat merasa bak Jibril itu dia nule materu ya na tunah kada Nabi ta maka dia Jibril Muhammad gang kama iya dia na ule materu hancur ka ko materu ka maka dia Nabi ta Jibril aja lalu na dia musibah wanga agang kuliah nginawat di musibah wanga letuk ko siruntuk ko Allah Ta'ala pada idi maka dia melo siruntuk presiden nagang kami bandara Jakarta nangka tanga maka dia minta una tu ya terruno iko de naga Nabi ta maka dia nama si pamule je tu salai maka na tulis si bawa si bawa ki aja musalaya maka dia malaikat Jibril dia ulai nasi dimi panni na malaikat Jibril na papirang akataluratu 50 na ceneri lino na taluratu 50 panina na tupuangan na nulis salay onron ya na tunah kadako kita barasanje anta nurun fauka nurin engkau Muhammad cahaya di atas cahaya na sabak Jibril cahaya iko cahaya to tapi ia na Jibril monroy makanya disebut itu anta nurun fauka nurin jadi menrek Nabi tadi itu kasih bawang jadi dia tu sampajangi terima dia itu gak kasih bawang. Makanya komedi sifat bicara langsung si bapuangnya sampaja tapake tanya baca Quran. Sifat bicara langsung iya pokok pak doang malaikat yang menicata yang pai ko macan ringi lakai tabu aja lalu tilau dong asam pajang apa yang malaikat kami sih mina sini malapor aku macan ringi ko salasai min lo don ko macan ringi kasih lakai ko aja na mina catat mi malaikat dia pernah lapor Arabasi macata sih mesa mak ini na dia penilapor kama kiro makanan katuto milodo to libaruba-ruba
masampaja subi milay sepeda, masampaja loro milay motor, masampaja ngasara men repangka. Namo malaikat malah saluto. Nasa na di pa jadi lapor baru bas. Itu makiro. Makanya komeki tarima dota aja terubay iya na rumah teru maga kong kana tamakada mak belikan ka sepeda mak belikan ka sepeda si minggu itu 5 kada mak belikan ka sepeda pasti terliang tapi kong kana mak belikan ka sepeda sana rebe mak belikan ka mobil-mobil es krim italiang ina makko makko mati itu atanna po ang Allah Ta'ala ko mangilaw yan nato nakalima mo gasali ijabu dua arba'ina yauman mania ya komeki tarima domo patapulos sona aja mo rubay adalah riturru ko dolo na po ng Allah Ta'ala. Yo pwede baru-baru ya runto tayo masa pedalistri. Macam na to kasi masa pedalistri. Sa nalato na runto tayo motor baru. Pole to kasi motor baru. Maka na malika na sila luna gitu na makada ako sa pedalistri. Hindi aja na baruba. Pananungan ni. Kemudian iya na to aga nasa nabita siulongi po ng Allah Ta'ala. Ukwi ala mustawa. Tanya sidatil muntak ala mustawa yasena. Arasa maniri yasena aga nasa nabita. Maka day nabita ko po ng Allah Ta'ala. Siulongi langsung di alamul a'la yang tinggi. Aga nasa nabita. At-tahayyatul mubarakatus salawatus tayyibatu lillah. Nabala ipo ng Allah Ta'ala papebali. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka dia nabita assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Makanya yaitu tahayya dialog na nabita si Bapa Allah Ta'ala. Yaitu ampai dia nawak di pasi sumpung. Kapau tu baca tahiyatul barakatuh salam sampai syahadu la ilaha illallah. Awe aga mana lalu kok. Iya. Itu kalau at-tahayyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah lepang karena itu kalamur rasul agana sa pong Allah Ta'ala kurang nabita assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh tapi ini lawi nabita assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Saya temukan di dalam kitab nigi baca at-tahayyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah itu sama dengan pahala haji dan umrah satu kali. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh padai apalanna narekoto siulol lansus sibawa ale malabina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin padai apalanna ko angkay isya raimana sininna walinna po ng Allah Ta'ala. Iya na to narek kumatahaya itawe na baca syahada ay ape jepul langsung asyhadu alla ilaha illallah. Iya na to nakada dua aja mu bereselangi nabita ko dia na hadir. Aja mu baca assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin rekode mutama. Aja ni seliwan na monroy. Pahadir inabita na pemunri mucio assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Napa mu baca asyhadu alla ilaha illallah singkeru memang. Napa makadako asyhadu anna muhammadar rasulullah. Puang Allah Ta'ala si bana bitta dina sarang talui atamata pak na dina laisa poleri dua si baw ya natunah kada nabitta ya matutunah kada aiu ata ripungi iya atamata pak na umma ka poleri Nabi Muhammad ya matutunah sa sikiri pamulang. Tapi aja nani bahas mana lokor mabela lah itu. Iya. Kemudian iya narona tarima sampajang siaga 50 no inabita nasaba 50 yalengi riwayat maka dah nilau mematija nabita nasaba ni tay sini nasampajan na malaikat nabi maka jaman nilau mana yale 50 no isirun tu Nabi Ibrahim maka dami agamu polia Muhammad maka nabi sampajan siaga 50 aga nasa Nabi Ibrahim assalanga nga okko makmu Muhammad kuna jaman iya ko nabalimu isallaku Muhammad sitang ngapakasiwe kung katawa na matu syafaat pahala iya natunang ka kama sallaita ala Ibrahim itu iya tuh nasaba Ibrahim Nabi Ibrahim nilawi maka da sitang ngakin ri pakasiyon na Nabi Ibrahim oki pat jewe
Dega tahu Nabi masjidak kecawege pasidakan Nabi Ibrahim. Apa na podangi po Allah Ta'ala maka dalinga kesempatan panremana di sini na umakmu mapatamu mapabule pamulangin letu mate pacapurangnya mana me panre. Maka diberilah kesempatan dengan menggenggam 2 genggam kapur. Kapur pole suruga ya kwe 5 tahun na demperano itasi oke 5 abiona nak demperloki putanange. Makanya tu pak jewe angka kota angka ko putanange. Pasidakana Nabi Ibrahim yan tu ampai komelo ki madisi dising pak deto palasan andre kipat je sebelum mandre andre to kipat je kotopuran mandre dia nakan itu keracunan makanan na panikanjana tu ko mandre kipat je sebelum mandre dia gagal laki-laki lama syahwat itu ko caki nakan lama syahwat andre kipat je cek dek napa mandre andre to kipat je kotopuran mandre napa minum. Makanya tuh sekitar 10 menit purana mandreki na pakai minum. Itu kanjana Pak Jewi. Napa ni maca tu tahu makanan Nabi Ibrahim nilau dong mematoy. Noi Nabi napi Pak Guru tu Muhammad podangi umakmu natan-tanang ko suruga. Yan tu nang kasikin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nabi tatambay wala haula wala quwata illa billah. Maka tanan-tanan na suruga itu Muhammad. Ya ko natanang yang kaaju ko suruga ratu tu merindang daunnya dan akan didapatkan nanti umatmu. Iya itu zikir baca itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. No yoko Nabi Musa langit ke-6 makutan Nabi Musa agam pula Muhammad sempaja siaga 50 nasa jolo-jolo mega itu. Kanjana Nabi Musa bae. Apa kene tanya Nabi Musa sore Nabi tamalolisu na iya 50 ijamah tanya imang ngiya panawa-nawa pak bangi. De panatudan na may rewa bang nak 50 itu yang ke Nabi Musa pada megala itu Muhammad sila ada umat endre ko milay kurang menre Nabi ta milay kurangi 5 bayangkan kita cica menre 5 cica menre kasirai menre nama terakhir maka Nabi Musa siapa Nabi Muhammad maka Nabi ta 5 mani Musa na sede endre ko milawi mana-mana Nabi ta na cica nga menre kurangi 5 na 5 mani iya namen reka capui ay de na cocok iya de na pakan Nabi tayo Musa masiri na matanan ako po ng Allah Ta'ala tati way matanan Nabi Musa aga na po napatok kong ulun na ni tay Nabi ta napamakada ya Rasulullah Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah iya na to ibaca na rekod tudang ipagkatobag kumimbara ko jumai layak katani aroy na paibaca yato Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah itu kalamnya Nabi Musa aga nasang Ahmad Ruhullah ukui nurmu Muhammad wita cahayana po ang Allah Ta'ala nasabaya Nabi Musa din ang kanita rupan na po ang Allah Ta'ala sifat bicara mi tulinilawi melomita na digalalan na tapi nabita na sabak malolisi si runtu po ang Allah Ta'ala pantulan nurnya Allah ada pada nurnya Rasulullah ia naruna nikmati Nabi Musa sampai nasuruh Nabi tamalolisu pada kong kapangamin na makanja elon na tuli suruh mak kilometer pada kong kanana ce suruh mak de tuli elingi hadiah tace de nak de nasaba ipoji ko monroy makoti itu Nabi Musa sampai nasuruh Nabi tamalolisu melo mimitai cahaya na po Allah Ta'ala kurupan na Nabi ta napa makada Muhammad Habibullah tahu na puji to ngaku po Allah Ta'ala di ale parenta dia aga maparotes dia aga milay kurang iko ba milay kurang ipakurang ato ngaku Muhammad iko to tahu na puji po Allah Ta'ala itulah keistimewaan kita akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.